Ngithanda ukunibingelela bangcwele egameni lenkosi uJesu, igama lami kuNgcobo Sanele, ngumntana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngimthanda kakhulu uJehova. Sesizongena ezwini, sizongena ezwini kabanzi. Noma ngizofunda iBhayibheli ngelanguage ongayijwayele mhlambe. But ngizozama because this is my Bible. Ngiyangithanda uma ngizofunda izwi lenkosi ngisebenzise iBhayibheli mina engifamiliar nalo. Amen. So nje besongena ezwini lenkosi into engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje iyodwa. It is the choice to join uNkulunkulu, which is a very important thing for abantu abasaqala ukukholwa nabantu abasabuyela ekukholweni nabantu abanenkinga ekukholweni, ukuthi abantu they struggle with making a choice engeneni uNkulunkulu. But ke ngizokhuluma ngingene kabanzi kulokho nje besobe sisafunda. I will read manje. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Mangabe uthi uyaqhubeka uyafunda amanye amavesi uzofica ukuthi most of the time kuthiwa and God. Mangabe ufika verse 4 kuthiwa and God. Mangabe ufunde lezulu lithi uNkulunkulu. Leyo portion ethi uNkulunkulu uthi inkathi ithi uNkulunkulu lithi and God mangabe sel translate alisho ukuthi uNkulunkulu directly, but I translation ithi uNkulunkulu, but amagama a fundamental ithi and God. Iqhamisa ukuthi mangabe ufunde kuGenesis chapter 1 iqhamisa ukuthi iyaqhubeka. Basically mangabe ufunda uzofica amavesi amaningi kuGenesis chapter 1 akuveza uNkulunkulu eqhubeka enza izinto athi and God. But umehluko uyahluka kuverse 1 na verse 2. So mawufunda uGenesis chapter 1, the entire chapter is specifically mina ngithi ivesi elilodwa, because mangabe ufika khona kufike kube ivesi lokuqala then uNkulunkulu aqhubeke kuqhubeke from ivesi elilodwa. Amen. Shukuthi basically the entire chapter iyenza leyo ngqubeko. Mangabe uthi uyabheka uNkulunkulu wayesethi, but iqhamuka from a fundamental verse verse 1. Angiphinde for in the beginning God created the heaven and the earth. So leli verse lilodwa ngendlela elikhulu ngayo, ubukhulu balo benza ukuthi the entire chapter uze kube ngazi ukuthi chapter enebhuku eliphelele. Mangabe ufunda uverse 1 wa Genesis chapter 1, the first verse in the Bible, lela verse liyincwadi iphelele liyodwa. Mawuthi uya kuverse 2 nalithi and the earth was without void. Ngamanye amazwi sekuvela continuation another book. Thanda ukuthatha lethubaleni ngibingelele igama lami uNamsile wakwaDlamini. Bazalwane ngisindisiwe, ngiyamthanda kakhulu uJesu. Lento lengagxilisa kanjani mase understand. So mangabe sifunda amanye amavesi athi and God aveza uNkulunkulu eqhubeka, but mangabe uthi uyahamba uyolilanda ekuqaleni lithi in the beginning, ngamanye amazwi
uNkulunkulu kwamanye amavesi sevezi eseqhubeka ukwenza, but kuleli verse lokuqala sinikwa isiqalo. Ngamanye amazwi mawuya kwivesi lokuqala ila khona othola khona ilocation of into eyenzeka. Mangabe ufuna ukuthola ukuthi uNkulunkulu uvelaphi noma ufuna ukuthola ukuthi yini esemva kwakho uNkulunkulu, uyakuyena. Mangabe uthi uyakuyena lithi in the beginning God. Ngamanye amazwi ayikho into esemva kwakhe. Mangabe uthi uyangena kuleli verse lilodwa ivesi lokuqala in the beginning God. Ngamanye amazwi kungakenziwa ukuqhubeka kwezinye izinto njengakwamanye amavesi. Mangabe uthi uyahamba uyoyilanda indawo esekuqaleni kungakaphili ngisho isikhathi, kungakaphili ngisho imicabango, kodwa khona uNkulunkulu kuphela khona. Mawuya kuverse 1 ulandela isakhiwo somzimba esiphelele. Shothi noma ungafunda noma iliphi iverse eBhayibhelini, lonke iverse eBhayibhelini liqhamuka from just this one verse. Ufica ukuthi uyalivula the Holy Bible, the first verse ohlangana nalo it's in the beginning God created the heaven and the earth. Ngamanye amazwi lonke iverse ololifunde eBhayibhelini lakhiwa ileli verse lilodwa, lihloko liyincwadi futhi liyaphila lilodwa leli verse. Leli verse ngendlela elibaleke ngayo li captureisha the entire Bible, not only the entire Bible, the entire world esiphila kuyona. Lithi ekuqaleni, ngamanye amazwi kungakabi bikho ngisho isiqalo, oqalayo uNkulunkulu. So mangabe uthi uyayilandela le ndaba, uthi uyavula kuverse 2 ethi and the earth. Ngamanye amazwi uGenesis izama ukusikhombisa thina njengabantu indlela esibuka ngayo. Angifuni ukuthi wrong. Malithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Mawuthi uyabheka verse 1 lisho ukuthi ezulwini kwasekunje. Mawuthi uyabheka ukuthi kwenzakalani from verse 1 to verse 2 ithi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Mawuthi uyalandela le order lamagama okulandelana womabili athi izulu nomhlaba, hayi ukuthi wadala izulu mase wadala umhlaba. Wadala izulu nomhlaba, ngamanye amazwi ngenkathi edala izulu wayidala nomhlaba. But mangabe usuya ku verse 2 lithi and the earth, ngamanye amazwi indaba isisemhlabeni. Isho ukuthi mangabe lithi wadala izulu nomhlaba, indaba engavele lingene ezulwini ukuthi ezulwini kwasekuukuthi lindaba livele liye emhlabeni okuyigama lesibili elivelile eBhayibhelini. Sho ukuthi kahle into efuna ukuganyiswa ukuthi sekukhona into eyenzekile. Number 1 njengoba isizokhuluma ukuthi sekwenzekana emhlabeni, sho ukuthi nasezulwini sekukhona into eyenzekile. So mangabe uthi uyayilandela lento le abanye abafundisi engibathandayo lithi khona i-full stop elikhona laphana ku verse 1. Elela full stop ngendlela liqine ngayo contain isikhathi esiningi. So shukuthini? Shukuthi uverse 1 ngenkathi uthi in the beginning is not introducing isikhathi kwabantu. In the beginning is khombisa kahle ukuthi there was a God. Uyabona ku verse 1. Verse 1 uqala ngokuthi kukhona uNkulunkulu. But awufuni ukuthi khona uNkulunkulu kuphela, ufuna ukusho ukuthi eqaleni before kube khona utho khona uNkulunkulu. uNkulunkulu yena mase wadala. Ngenkathi edala udala izulu nomhlaba. Ngamanye amazwi udala yonke excess eba khona emhlabeni. Sho ukuthi mangabe ubheka science ispace sonke sidalwa ngesikhathi esisodwa. Konke uNkulunkulu ukwenza ukudala ngesikhathi esisodwa yonke into eyirealm ngalesa sikhathi. So uNkulunkulu mangabe edala izulu nomhlaba, sesiyaveka verse 2 kuthiwa and the earth was without void. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mangabe edala izulu nomhlaba, wayidala izulu nomhlaba of equal power. Angazi noma ngathini of equal quality. Ngamanye amazwi ubuhle bezulu nobuhle basemhlabeni ifanele bufane. Akwazi ukuthi kube khona izulu elihle kungasemhlabeni. Sho ukuthi ngenkathi ekudala uNkulunkulu wakwenza kwa perfect, ngoba yonke into ayidalayo udala ibe perfect uNkulunkulu. And uzayibheka phenduka athi yinhle. But mase sesivela ku verse 2, uverse 2 uqhamuka nezinto eziningi. Uthi the earth was without form and void. Amen. And darkness was upon the face of the deep, okay? And the Spirit of God moved upon the face of the earth.
but ngifuna mina face of the waters ngamanye amazwi sekukhona amanzi. uNkulunkulu mayidala izulu nomhlaba wadala izulu wadala nomhlaba amanzi asevelaphi. Now mangabe uthi uyaqhubeka kulamanye amavesi uyathola ukuthi khona lento ekade ngiyi-emphasize saqala ukuthi and God uyaqhubeka, but khona into enzakalayo ngasekuqaleni yona into esizogxila kuyona kule mfundiso yonke ukuthi khona izinto ezenzakalayo ngasesikhathini sasekuqaleni. Shothi mina ngifuna ukuzo-emphasize kule teaching ngizohamba kuyona nawe, ngifuna ukuzo-emphasize isikhathi sakwamoya nesikhathi sasenyameni ukuthi ukuphi umehluko phakathi kwesikhathi sakamoya nesikhathi sasenyameni. Amen. So uNkulunkulu ngenkathi eqhubeke dala kuthiwa and God created light, and base there was light and then there was darkness, and mase wabiza light ngokuthi that is the day, mase wabiza darkness ukuthi sehlwile. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mangabe sivula ibook of Genesis yonke into ivela ngaye kuthiwa and God said, mase kuba khona into, and God said mase kuba khona into. But sesifuna manje ukwazi ukuthi yini enza yena abe uyena abe khona. Sesifuna ukwazi ukuthi yini enza uNkulunkulu avele. Sifuna ukugxila kuleyo information. Sho ukuthi kahle mangase sihambe siyolanda ngokuphuthuma. Singasiye kude singazi kuba ngathi into engikhulumayo ivela kweyami doctrine. Ake ngivule uJohn chapter 1. John chapter 1 verse 1. In the beginning, sisahamba ngalo, in the beginning was the word, and the word was with God, and God was with the word, and the same was in the beginning with God. And he made all things. My verse 5 mangabe uya ku verse 4, and in him was life, and the life was the light of men. Amen. Mangabuthi uyabheka laphana kuJohn usintroduce kwinto entsha. Usintroduce kwinto ebesinga emphasizanga kuyona ukuthi ekuqaleni uJohn ekuqaleni ukuqala kwakhe yena mayingena ungena kule compound yayikhona before ukudalwa ungena kule compound ekuthiwa uNkulunkulu. Mangabe ichaza uthi there was the word and word was God, ngamanye amazwi sho ukuthi izwi uNkulunkulu akuyilona akhuluma ngayo kuthiwa and God said. Ngenkathi ekhuluma ngalelo lizwi kwakuhuye naye wayilona. Ngamanye amazwi uNkulunkulu yonke into ayidalayo idala ngaye. That is the emphasis. Sho ukuthi yonke into mayivela ngaye. Anganoma ngizwa yini ngenkathi ethi ekuthiwa and God said, ngekathi usho ngezwi, ngekathi esho ngezwi uthi akube khona ukuthi uyakudala. Mayidala kuvela kwenziwa izwi mangabe likwenza, mangabe ethi akube khona ihlahla izwi liyasenza, ihlahla la designer. Shuthi yena ngekathi ethi akube khona ihlahla uyasidala, mase izwi has to design ihlahla, mase sidizayiniwe ihlahla shuthi leso hlahla senziwe ngezwi. Shukuthi izwi lele nguye ilona lenza ihlahla. Shuthi basically ngenkathi ethi akwenziwe izinto uyayidesigner, but khona la khona hamba khona ezedale khona umuntu. Mayidala umuntu izwi liyaphenduka, izwi lithi akabe ngumfanekiso wethu. Mangabe uthi uyahamba uyezwini izwi lithi akabe, uzothola ukuthi khona lela plural form lela edayo uthi akabe umfanekiso wethu, uthi asimdlale. Ngamanye amazwi umuntu ngendlela enziwe ngayo akenziwanga ngokuthi uNkulunkulu akhulumizwe maseyenza. uNkulunkulu uphendukile wathi yabona la gama lithi umfanekiso wethu, kwakufanele lipheleliswe ukuthi uNkulunkulu aphenduke, izwi liphenduke libheke kuNkulunkulu lithi akabe umfanekiso wethu, ukuze umuntu abe umfanekiso kaNkulunkulu ophelele. Shuthi ngenkathi liphenduke izwi lithi akabe umfanekiso wethu, izwi litshela likhuluma kuNkulunkulu lithi akabe umfanekiso wethu. Shuthi uNkulunkulu kwakumele aphenduke ayibheke kuye ukuze akhiphe the image of umuntu ephelele. Mangabe menza umuntu wena, you might think ngoba wena wazi physical form yamazi umuntu, you might think ukuthi usho uNkulunkulu wayifuna sibe nezandla, uNkulunkulu wayifuna sibe nenyawo ngoba those are physical forms. Wathi uNkulunkulu wangakhulumi only nge-physical form, yebo wayikhuluma ngamehlo, but also usho ukuthi wayikhuluma nangokukhanya. Ngoba mangasufunde lapha kuJohn lithi ukukhanya kwakuye. Shuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu ngekathi ayisidala wayisidala ngokukhanya.
mangabe edala umuntu uNkulunkulu wayemdala ngokukhanya sekufika isikhathi sikaAdam noEva balidla la fruit kathi la fruit lidla fruit of darkness laba belidla balidla bakhiwe ngeimage kaNkulunkulu enokukhanya sebethi mangabe belidla ifruit of darkness one ngafa nokuva shuthi ngamanye amazwi ningaphelelwa ile light mangabe uthi uyayibheka lento lena ithi ukukhanya ithi ukukhanya lithi ukukhanya was the life of man ngamanye amazwi sina sithola impilo ekukhanyeni ngamanye amazwi uNkulunkulu mathi ngafa nokufa wathi leli fruit langixoshela lokukhanya okuyi-image yami ukukhanya kwathi akhona lokhanya lokuthi let there be light ngoba ngekathe kusho let there be light wayekusho kukhona umnyama ngoba lithi lenkosi uNkulunkulu wabuka umhlaba wabona umnyama kuxubene nokukhanya wasekuhlukanisa ngamanye amazwi uNkulunkulu wathi let there be light mangabe uthi uyabheka uJohn uthi uNkulunkulu wayenakho vele ukukhanya sidalo okuye ukuthi mangabe etha kube khona ukukhanya yilokukhanya kokudala lokayikusho wayikhipha kuye kufaka ezweni akathatha umuntu akadalo ngeimage yakhe wayengasakhulumi ngalokho akukhanya lokho akukhiphayo wayesekhuluma ngokukhanya okuphelele lokho kuye ngamanye amazwi uNkulunkulu wayefuna sibe nokukhanya ongapheli ngoba lokho akukhanya qedwa ngisho nabo umnyama ingakho uAdam noEva bengafanga instantly ngoba lokho akukhanya lokho akupheli kalula lokho akukhanya noma ngabe kuthusune kangakanani still kusakhona nisho ukuthi noma ngabe ungayitshela ukuthi wena kangakanani makusakhona leya image kakhulu mawusayibuka sibukweni uthi I'm made in the image of God lokho akukhanya kusakhona futhi ngamanye amazwi you can claim your place in heaven ngalokho akukhanya but abantu abakwazi ukuthi lokho akukhanya ikona esisisebenzisayo masikholwa ngoba lokho akukhanya ikona esi-accessa ngayo ukukholwa kwethu si-accessa ngayo amandla futhi abantu leyitika ukukholwa nje uthatha into uthi mina ngiyakholwa ukuthi le mouse ikhona ngiyakholwa ukuthi le mouse ikhona but ukukholwa is not only about that it's about the light oyi-accessayo uhambe yokulanda ukholwa that's where we gain our power but asikho lapho into engifuna sigxile kuyona ngifuna sigxile kutheni uNkulunkulu wayenzani ngenkathi kuverse 1 na kuverse 2 kuverse 1 uNkulunkulu udala izulu nomhlaba mayidala izulu nomhlaba kuthiwa in the beginning ngamanye amazwi mathi and God namanye amavesi shokuthi wonke lamanye amavesi afika sokuxhuma kwiverse lokuqala ngoba uNkulunkulu uthi in the beginning God ngamanye amazwi shothiwa in the beginning God said let there be God akaze kusho njalo uthi uNkulunkulu akakaze afike la khona eyidala uthi uNkulunkulu akadalwa uthi uNkulunkulu yonke into kuzibe khona kumele idalwe uNkulunkulu khona engadalwanga ngamanye amazwi uNkulunkulu mawuthi uyilanda indaba yakhe wavela ukuthi yena uNkulunkulu njengoba evela akadalwanga ukuba vele akanoma ngizwa yini ngendlela namandla ngayo uvele engadalwanga akadingana ukuthi ayidale lithi ukhanya kwamveza naye ukhanya naye ulizwi ukhanya ngamanye amazwi uNkulunkulu kuzabe khona udinga uNkulunkulu wena uzube khona udinga uNkulunkulu inhlahla kuzobe khona idinga uNkulunkulu yonke into oyibonayo nongayiboni kuzibe khona idinga uNkulunkulu masethi kholwa ke lezi zinto ongayiboni ubize lokho kukholwa ngokukholwa futhi uNkulunkulu kahle yonke into uyayi-ordeni power mangabe uNkulunkulu ethi namhlanje wena uzoya ezulwini akwazi ukujika sho ukuthi namhlanje mina mase ngitshela ukuthi ukhona uJesu ophilisayo wena uthi otherwise mase ngithi uNkulunkulu ushilo futhi kahle wena kahle uphikisa into eshiwo ulona okwenza kube khona okushiwo uyena ngamanye amazwi awuphikisa uphikisa kwakho akunayo ngisho umsoco amen awunawo amandla ukuthi ukhulume against uNkulunkulu okwenze konke kwaba khona but into engifuna siye kuyona sigxile nje bese ngafika bese ngingafika sengijulwa ngakho into engifuna sigxile sekuyona ukuthi ukuze uverse 2 noverse 3 noverse 4 uNkulunkulu eseqhubeka ukwenza wonke lamavesi lawo ukuthi aqhubeka ukwenza avesi ukuthi amandla kaNkulunkulu angakanani because when ungafunda uyephambili but wonke they link back abuyela uNkulunkulu ngoba lithi in the beginning God mase lithi and God said shuthi ngamanye amazwi njalo mangabe uzofunda lamavesi lawalandelayo uthi and God said fanele uphinde ubuyele emuva uthi in the beginning God mase uyaqhubeka uthi and God said because uNkulunkulu la exista khona isikhathi asikho bangcwele shuthi ngamanye amazwi wena ungayitshela ukuthi wena kaNkulunkulu khona usuku lokuqala usuku lesibili usuku lesithathu isikhathi leso wena leso sihamba wena lesikhathi ohamba ngaso wena
mawuthi ngosuku lokuqala uNkulunkulu wenza ukuthi ngosuku lesibili uNkulunkulu wenza ukuthi kaNkulunkulu akuphilwe kanjalo kaNkulunkulu ungathola ukuthi wayedala okwesine ngoba yena ka-obey ngesikhathi aphinda adala okwesibili ngisho ukuthi yena kahle kahle uNkulunkulu uexista ka verse 1 amen uNkulunkulu la ephila khona ka verse 1 ngoba uNkulunkulu uthi eqaleni uNkulunkulu ila khona aphila khona ingunaphakade wena ungahamba uyofunda the book of Revelations ufunde wonke amabhuku uthi ucinga uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ka verse 1 ngoba uNkulunkulu uyena oyilidayo uNkulunkulu akahambiswa isikhathi sho ukuthi wena ungayitshela ukuthi wena ngusuyashona namhlanje but uNkulunkulu nawe usazalo ngalelo langa ushona ngalo ngoba uAlpha and Omega usekugcineni usekuqaleni akakhethi sho ukuthi wena ungafunda the last verse yasezulwini sesijabula kanti uNkulunkulu usadala uNkulunkulu usenza ngezwi but khona i-content esayishintsha thina singabantu satshela abafundisi abadala ngiyayithanda indlela abashumayela ngayo uma bechaza lento bathi kwakhona isikhathi la khona uNkulunkulu khona esashumayela ngolizwi ukuthi konke wayekhuluma ngolizwi ngenkathi esadala kanti abazi ukuthi uNkulunkulu leyo nto akazange aphume kuyo uNkulunkulu yonke into namanje usayenza ngezwi namhlanje mangabe uNkulunkulu ethi akube khona ukuthi empilweni yakho kuba khona ingakho sikhuleka kuye uNkulunkulu yonke into uyenza ngezwi ngamanye amazwi wena umayithe leyo nto seyadlula ayidlulanga isaphila ngisho namhlanje amen ngicela ukuthi sivale la kwamanje sizoqhubeka along the way amen Thanda ukuthatha lethuba lelingibingelele igama lami nguNamsila wakwaDlamini bazalwane ngisinisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu